kanibongnese. Mana kanibongnese. Yebo. Funa ngawukhonda lalo. Lo. Mana kanibongnese. Yebo. Osesi. Ngasenambulana ni. Hawu, bekuyini? Ngoba nalaka khona uyaya nje kepha kude. Uthi funa ngawuhlela lo mfulo ngoba nami ngiyavuma wena. Osesi. Haya. Ayo. Uyasha. Ayo. Uyangivuma wena. Ayo. Uyangivuma wena. Uyangivuma wena. Ngiyavuma wena, ngiyavuma. Ungivuma sibangani nemthakathi? Ayisuka. Yeah. Yayendi into yakho wena. Akayibona mina. Yayendi into yakho lento bekufuna ngabuyi lena ni. Bashaya imfundisi nyalo sinyweri suka. Suka. Sitakushisa ke la uyangiva. Say fire. Fire. 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 Say fire. Say fire. 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 Mboni yavusela ekseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngumprofeti wakho ngumprofeti ngikhuluma amadimoni egameni lika Jesu. Founder webandla spiritual life edit prophetic church lelapha embekelweni egameni lika Jesu Kristu. My brother egameni siyambonga kakhulu uNkulunkulu ekulalo. Usiphasikhasi sisanga ukuthi singahlangana nembuke lapha ekhaya ngelive laNkulunkulu ngoba lezi sizina lapha live laNkulunkulu lifana nesingwa nje semihla every day siyahlephula siyambukele lapha ekhaya siyabumukela namhla ehlelweni lendimandla kakhulu the daily bread egameni lika Jesu Kristu molo asingene molo egameni lenkosi ngelive lemandla sibuye indzaba lenkulu kakhulu ngokuthi breaking every evil covenant and spells egameni lika Jesu ngoba molo indzaba yema covenants indzaba yetivumelwano indzaba yema spells yinto lekhona my brother ngoba lama covenants lawa tivumelwano letentiwa abantu lesingadati thina tentiwa abantu labadzala ngithi tentiwa abantu labasitalako tentiwa okhokho bethu astati egameni lenkosi basinikela etidulini basinikela etinthumbeni basinikela etindzabeni basinikela emadlotini egameni lenkosi so lempilo ephilako namhlanje ayisiko mnanzi ayijabulisi nawe uyakhala akulungi lutho akuphumele lutho umenzo kude imali ayibonakala umsebenzi kude uyathibuta kwenzeka lalela i-answer yakho manje ithi ngema-spells lawo noma ngema-covenants lentiwa ngokhokho omkhulu bakho lentiwa ngebathakathi baloya umndeni wakini lentiwa anti wakho nangu lo labekubona ukuthi wena utawuphumelela nakubekazonda babe wakho nakubekazonda make wakho wakuhambela wathi ngeke kulunge lutho lapha kandumiso ngeke kulunge lutho kule yandluleya egameni lenkosi wahamba wayendhumbeni wakhuluma gama wathi la ngiyafunga ngiyavumela ngeke kulunge lutho la akunongena ngomo la akunoshadwa la akunongena moto la wafunga wavala molo egameni lenkosi sifunzele my brother incwadi yaGalatia number 3 verse number 13 egameni lika verse number 13 egameni lenkosi Base Galatia 3 verse 13 ifunzeka kanje nami. Kristu wasihlenga esiqalekisweni lesaselethwe ngumthetho. Thank you Jesus. Ukuthi abe siqalekiso enzaweni yethu. Ngobe kubhaliwe ukuthi uqalekisiwe wonke umuntu lolenga emthini. Naike lenzaba my brother Moloi egameni lenkosi lenzaba ithi many people today they are suffering not because of their own actions not because bonile phambi kwaNkulunkulu not because bonile emhlabeni not because kwalabangakwendi but they are suffering because of evil covenants of evil covenants or spoken spells ancestral agreements tivumela temadloti egameni lenkosi kaphela phe kanje ukuthi lakhaya laligama lakho aliphume emadlotini egameni lenkosi
ngoba badali bethu basinikela emadlotini bangazi ukuthi bayasilahla basedukisa badukisa imoya yethu egameni likaJesu. They are demonic altars outside there khona emagama ethu abithwa khona every day egameni likaJesu Kristu. Ngapha namhlanje ngithini to declare njengemprofeti waNkulunkulu, ndo declare njengendvodza lesemagunyeni, ndo declare njengemuntu uNkulunkulu lamethembile ngithi every evil covenant must break ngegama likaJesu. Sonke sivumelano sebumnyama sivumela semadimoni lesibambe impilo yakho lesikhuphekisako lesikubisela mvangelo nasi sivula nasi lesibamba bangathi ekhaya egameni lenkosi. Every day every year uyafiwe ekhaya kunedivumelo lekhiwa ngane ekhaya lelo athi lo mbhalo lapha kepha ingadi yaJesu yasihlenga ngosiyami emandleni emithetho angutshemole kunengadi leyakitheka esiphambanweni ngosiyami iBhayibheli sinengadi leyo yasihlenga emandleni ema-covenants emandleni ema-altars ebumnyama nayo ngadi ngiyakuniketa yona nayo ngadi ngiyakujova ngayo le ngadi noma ngathiwa wena sawuthakathiwe kepha mayikuthena yehlele kwakho ingayihlenga impilo yakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Christ died for our sins. And Christ did not die partially. Wafa Jesu wangafi partially, but he died completely to set us free. Egameni likaJesu Kristu. Ngithi manje there are these evil altars. Namanye akhona entiwa ngegama lakho awathi nekuwathi egameni likaJesu Kristu. Kepha ngosiyami ayakhona ukuthi anike sitha legal access egameni lenkosi to your life egameni likaJesu Kristu. Ngithi namhla destroyeke ngegama likaJesu Kristu. Ngithi ngabe kunengadi yomuntu omubi ehluphekisa wena ekhayiki, ngabe mkhulu wakho wafathakathiwe, ngabe mkhulu wakho wafathakathile, ngabe mkhulu wakho afahlupheka, ngabe mkhulu wakho wafaka ngengodo emoto, ngabe mkhulu wakho ekhayini kwavele kufika ngesifo sinye. Kepha ngisilamuhla la ukhona khona ngithi ngegama likaJesu Kristu ngithi yakhululeka wena ngegama likaJesu Kristu. Ngiyadisconnecta wena emandleni ema-altars emandleni ema-covenants lamabi lakhiwa ngabathi bafa ngemandleni bathakathi ngiyakudisconnecta wena egama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngithi manje athi umbhalo Hosea number 4 verse number 5 6 athi my people are perishing because of their lack of knowledge. Egameni likaJesu uve kahle ukuthi manje yinye indlela yokuthi udisconnecteke emandleni ema-covenants ebumnyama is through Christ himself. Egameni likaJesu kunalengadi yakitheka lengakhulula wena lengahlanta wena lengageza wena ungaphinze uhluphe namhla ngiyiphakamisa ngegama likaJesu Kristu. La khona sewufile kuhamba inyanga ufuna inkululeko, sewufile kuhamba tangoma ufuna inkululeko, sewufile kuhlanta ufuna inkululeko, sewufile kuqhatheka undathi Matiya awusakhanuki akuthiwa onke Matiya nangamagama aho egameni lenkosi. Kepha ufuna inhlanhla ufuna ukugezeka namhla ngiphakamisa ingadi iyaditheka. iBhayibheli lithi lengadi le iyayihlanta impilo yomuntu. Akutshela indzaba namuhla egameni likaJesu Kristu impilo yakho yophinze ifanane lengadi le ilungele ukuthi ngayihlanta impilo yakho. La khona ekhaya sikuma phasi sithandaze uphasi amajolo akho ubambe isikhathi sakho sithandaze egameni likaJesu. Nangombukele kuze uNkulunkulu ngiyamkhulekela egameni likaJesu igameni lamandla. Ngabe le mpilo esikhuluma ngayo simala ngayo la impilo ephilako namhlanje siyamkhulekela inkululeko yakhe egameni likaJesu Kristu. Ngiyathi ukuthi impilo yakhe ayophinze ifanane after watching and hearing this sermon egameni likaJesu Kristu. When you shall transform him or her for the better egameni likaJesu Kristu. Siyabonga umuntu othula uNkulunkulu eva ngemthandazo yabaprofeti bakusimangalisa naye wendeleke buhle nekudonisa igama lakho uyakudeke kube manje naphakathe. Hallelujah. Siyabonga kubebeza live lesikhathi live lemandla kwami nje kumemethela ukuthi ngabe usingakuhlandwa ngabe usingakhululwa. Ngiyathi ukuthi umsebenzi uphelile noma iyaphela icontract ayikho. Yes Lord. Ngiyathi ukuthi lo mshado ubhidlikile uphelile wathenjiswa base bayanyamalala. Yes Lord. Uyagula uhlupho bethu wathi unamagula lokupheka ukulandzela kulandzela umndeni wakini nathula kuphela. Khona umuntu kaNkulunkulu njalo ngalesithathu. Thank you Jesus. Ngiyathandazela ukhona umprofeti ngemgcibelo uyathandazela phatha ukunikela longa 150 emalangeni uthi lungiselele kusekhona lema prophetic tools utawathola kumprofeti waNkulunkulu the water of life utayithola kumprofeti kanjalo futhi ne anointing oil. Yes Lord.
Phephethe ngiyacela vese labo babukele emakhaya ngiyacela ubhalise the number leti ngicela ubhalise uyashaya ubhalise but before 8 ungasashayi. Amen. La khona simo samekhaya being part of this program was not an accident. Yes, Lord. La khona ngisho ukuthi with the fact that you've been watching from the beginning of this program till the end. Ngikhomba ukuthi this message yakhele wena. Ongathi uNkulunkulu angakubusisa aphakamise impilo yakho ngalohlelo lolu. Inkosi esikuphathe. I love you. Bye bye. Bye bye.